کی چه دبیجه بلا ببیجه چاندا کردا هر وها چاندا دفکیه یعنی یا سözلیه گوه چاندا دفکی جی هر وها او دنگ بیجه ام دیروکا خواه چاندا خواه قسمه کی مزن جوه چاندا دنگ بیجی هر وها هم دبینه که نها او دنگ بیجه که و لیگو داری کر او جی دنگ بیجه که سرحدیه که هر وها بحثا شیروکه کی بحثا دمه کی بحثا چانده کی دکه جا ایرو مجارا مجلی سرویه که ده چاندا مدا ده چاندا دنگ بیجیه دا بکا چوا بحثا هرمه مهاتیه کنه ده خصوصیتا هرمه مدا جی باجاره کی مهیه موش هیه وزانه که موش ده گوتن که کانیا دنگ بیجانه که گلک همه دلکی جمال درید خیلی دنگ بیجک جوره هیه هر وها که گلک دنگ بیجن وقت بیجن ناو دنگ لوی هرمه درکتنه دناب آخا موشه آخا سر حدی دا درکتنه ایرو امه بحثا وی هرمه بکن بحثا چانداوی بکن بحثا دیروکاوی بکن بحثا کهون شوپی و عدت و فولکلورا موشه بکن ایرو جا ده میوان منو کوچبر بونه جی آخا خواه جی جیک و باو و باپیر خواه جیک و حاطر دنیای جی موشه کوچبر بونه چونه آدم های خوپان لوی در بسالان لوی در حسرت موشه جی شوتینه جیرو هم هنک او کی واجی هنه حسرتا واجی مرتامینن دمیوانه میرو استودیامنه یک اول نویسکار یه موشه کو خبات و خدمت که مزن جبو چاندا هرمه چاندا کردا جدایه منصور اکمکچی رو استودیامنه هجم بخیراتی خودش در رزیبه گلک سپاست کم دباش راحتی زفت راحتم گلک راحتم اتشای هاتم انقره مروی ودیت ام گلک دلو خوش بون مالتا بابا سپاست کم هجم طبی نهال سر وقت بيجن معصيه ماجي پرتوکه تجی بشک جوان هر وا پرتوکه جک و خبات خدمتک دواره جور به جور داشته دایه لی تخبات خدمتک مزن تجبو موشه ده پرتوکه وجی نهاد دستمه دایه چاندا گل یا موشه یجم امد درباره و مجاره داجی درباره پرتوکه تجی کو پرتوکه کا گلکی برفره نزدیک 464 روپله ماشاءالله نزدیک 500 روپله بناجی خباته که مزنه هجه من اما بحث صحبتا ویجه اما دوام بکد ناو برنامه دا بله میوانه که میده جیل استودیامنه اوجی جموشه اوجی کوچبر بی اوجی چی عدانه اوجی حسرتا ولات خواه باجار خواه دنگ بیش محمد موشی تو خیراتی ترهبی هون صاغبن تباش راحتی و صاغبه هون صاغبن هون راحت بن ام باشن و هر دوكا بور سبيكري اف هوا ادان الونا هاتيان ون اختيار بونا حيرا ولا شست بشته 6 سالی ام دبنا سپی دبی دمکی گله یکی شیلانه وقتی که پوره مرش و ام گنج بو نوبون ایروجی پوره مسپی بیه وکی پلک برفی خوابی تسری چیلانو چی artık ایدی ام جی معمری خو در باز کر بله حمد سنا çok şükür جوی راجی ایرو ام لسر جیانا خوانه هی یکی وکی حسین افندی غازی مکریه معانیه وی دیرو کهانه معانیش بنا چاندو هنر ما ولات ما پیته ناس کرنه ام زاف سپاس خوش داد خوازن ام سلام رزی خوش داد بیشن اجدستی مچوره ام اجی سر چاندو هنر خوای کلاسیک دنگ بیجی چیش دستی ماتیه مجوره بوشینن ساعتات خوش به سر چاوه من سر سرم راحتی او شرفی ما يكون هات استوديو ميرو طبي ناش بركون هر دو جيج موشينه بله يعني ون چاندا موشه عدت موشه كفن شوبين موشه مثلا دنگبج محمد موشي تبخوا كوت دما كوت كوچبر بوي تشوي ادنه حسرتا باجارته ولاتته يسر حده ين وان چيا وان دشتا زده بو طبي كو اف حسرتا مروا زده مرف زدهتر عشقه ولاته خو باجار خو دبه اوین داری دبه اوین داری دبه طبی او رحک جی نهاد هندرته دایه ايوه طبی تجباوه خو تجوی حرم جیتی از باورم تجباوه خو نفس صدیق دنگ بیش صدیق دنگ بیش بشی خولیا بلی هنا صاغه یعنی کو آواز اویجی گر که خوش بو تجی به آواز اوید بشی اما که وقت نگی تجی میگوداری کنه جای صدیق دنگ بیش کی فردلال یا خدا جيل أدنى بله جيل أدنى ون أدنى وهبدون أسكر يا مزود هبدون بله زود هبدون أسكر 20 ساله مهردون أسكر 20 ساله هبدون أسكر طبي نها أمي بعصا مشابكة ب من دسبة كده جيكو
yani kaniya denk bejane. Ama Kani, mer evet. ki jamale derivet ke me deriyet khajme desti xoddeki maşallah dengeki hoş heye. İndi nizanım Rabbi aleme daya ve jmestan diye. Yani hem her şey daya ve nizanım. Komer bahsa muşib ke gelek tiştene. بتایبەتی خصوصیش برکن هر دو جموشینه یعنی موش خودت که مرد بجه موش که منصورش تپرسم چه بگو تپرتوکه جه هر وسر به نفسان دیه خودت که مرد بجه موش چیت که بیرا مروا شخین دنگ بجیه پیشی لاله Türkiye mi diyeceksin lale? بله Dönemi Osmaniye'de avli beri neha بله Fransa hat jimuşa me lale bir livur çant piştavi da dünyayı got ev lale Fransa'ya kesekli ne buxayi ev lale muşiye کی که منصور اوینا چیرو که حکایه یا راستیه راستیه kesekli lale muşi ne buya xayi جبوی خودی چیا چه دبه لالا ویدی صحیح yani. Lale dünyada en meşhur, en sağlam eve. Mali. Çünkü eve pelevi tuje, serivi tuje o nakırmışı. بله Zu nakırmışı dayanıklı, bir Türkiye beşin dayanıklı. Dünyada teke fakat naha mani sajidi bize lale meheye Fransa lale hükümdarlığı çekiriye. بله Halbuki ev lale muşe çoye. tabi mesela çiyayın me deştu zozanın me mesela به bereketin giyayı xoye bu xwezaya xoye bu havaya xoye bu avê xoye ev adetên komeri bi taybetî adetên mûşê me bêje mesela te got lale meşhûr e Beli. di mesela di stranan da em bêjin di dengbêjiyê de ya jî bi gotin û bi helbestan lale mesela ciyê xwe girtine Beli girtiye hatta de vilayete Muşê da de gundê Muşê de Tevan'da mühre hükümeti laleye. Allah Tabii. yê mûşê Tabii. Mühre hükümeti valiye Kirone Muşê je. laleye. bele Aha. logoya Muşê laleye. Na mesela de وەک bêjin di nav edetên yên heên nava gunda da yên heremê em bêjin yên Belê. mûşê xusûsiyeta çîçekê el helbet heye çîçekê û lalê helbet heye ji xeynî mesela mere bêje mûş Ji xeynî navû denge di Tirkan da kilamê dilovan da dibêjin telli turna. Telli turna li Muşê heye. Ê Muşê ye. Tê Muşê çayek û zivistan tê diçe ji Muşê. Telli turna bir de toy kuşu. Dibêjin toy kuşu telli turna yani em bêjin quling Kuling o toy kuşu. Di dünyayı da yek bir tane heye. Ev jî li Muşê ye. belê ev jî çivîkê xwe jî navû denge Belê. mesela heywandarî û nebat û giya û ev çawa rehekî çawa giştiye gelên mûşê yani dedi mesela merkezekî û bi heywana ajalan ra mijûl bive meşgûl bive dedi sabra wî çê dibe bîna wî fireh dibe Belê. wekeke mesela bêjin xusûsiyeteke gelê mûşê heye Hususiya wî hava wî xweş e. Wekî ku nava kilamê de dibêjin burası muştur, havası hoştur. Hava wî xweş e û mejiyê wî reş evveliyatê Osmanî da dixistine şarap. belê Mewî jî reş jî meşhûr e fakat berêvan lale meşhûrê Mûşê ye. İnsanê Mûşê zaf meşhûr e. Berê niha di Hürriyet gazetesî de nivîsandin ewsek derbas bibû. Türkiye'nin en efendi insanı Muş'ta. Muş cezaevinde bugüne kadar herhangi bir olay olmamıştır. Yani insan-ı Muşi zaf efendine. Ev jî lazım ecmere. Tabi mesela dive meriv tego burası Muş'tur. Yolu yokuştur. Giden gelmiyor acep ne işte ya da havası hoştur. Evi mesele jî mühim e. Evet. Em vê jî piştras bikin. Yani em bêjin em noktekî denil vê derê. Ev zaf Ev mühim e. Ji ber ku dibêjin hayra burası huştur. Belê. Newsa. Ji bo ez xeberdim. Ev çi ev mesele? Mesele çiye? Berî niha ez vermevir. Varê misafirek me hebû li malê me ew jî şaîr bû hevalê min. Belê. Go ya mamostayê Mansûr te kitabê Mûşê çêkiriye ama ew ne Mûşe
هوشه مگو یا حواله من دلال باری تنه بیجه herkes bile بیجه تنه بیجه گو چما مگو دوی کتاب ده 40 حب araştırma heye او araştırma نیوی نموشینه زلامی İstanbul'e زلامی İzmir'ine ama profesörün zamanı Arabistan Yemen zamanı Yemen savaşı da Ali Erzurum Van و موشه و دیاربکر عسکر جواتن بله گوتن اونه هر نه حربی بله ضعفی وی جموشه درکت عسکر ضعفی وی الیدنجی alay بله ضعفی وی جموشه چونه اوکی یمنی لبر حرب کرن شاید کو حرب کرن جی کو حرب کرن تپه کی هوش هیه تپه بله ناوی وی تپه هوشه دوی تپه ده خانی تنه دوی تپه ده خارن تنه دوی تپه ده مال و سوقاق جاده تنه بله تنه چما تنه چونکی دکلاما موشه ده 6 قطعه هیه شعیراوی ده 6 قطعه ده ناوی مونقو قلسی ده بیجه ناوی زیلو یوقشو ده بیجه تیده هیه زیلو یوقشو لکیه موش اسکی تاریخinde ناوا موشه ده نه بله ناوا موشه زیلو یوقشو نها ناوی قلعه mahallesi Cekap sen dişek tarafı قلعه mahallesi eski kale dedi bejin ya burası Muş'tur yolu yokuştur dedi Muş dedi deşte ova deşte yani evi وقت بيجي يوقش يعني او جيكم هي دور ده بله دحب رياوي هي دحب يه استاسيون caddesi تل استاسيون پایا دبي حتى ناوا çarşı موشه وسا ديك دچه اف çarşıya kevne nasıl muşa kevne مuşا kevin de nav taze o kevin aynı yani çarşıya muşi da jijirtayı hatta jortayı yokuş yani بله دحب çarşıya Cumhuriyet Caddesi'ye yeji istasyon caddesiye her duji yokuşun yani reya muşeş koy yokuşe yani bir kilamanda rastiye ev muşa taze ev ikevne mesela hale mahallesi yani ev burası Muş'tur belgeyan her vaha belgeyin TRT da ji nasıl 341 numarada 341 numarada envanterin TRT'da tabii cihe Muş'lar bastı be. Osmanlı tarihinden hatta neha Muş'e Atatürk burası Muş'tur kilame Muş'i zaf haske tüm dem çoğu kuderi gotiye ez kilame Muş'i khazım evi jere gotine peki zamanı Atatürk hatta neha Muş buye çil hab belge divida dibejin çima nava memleketi Muş'i da ev nav he de velati huşi da ser dar tiştek dartnel vi çöle dartne çanki ev nav lurhene insani muşi jiboy askeri xwen visandene duriye keskin kaynak evi çekiriye Muzaffer Sarı Sözen evici xistiye Türkiye o kete gündeme Türkiye'yi herkes evi gotiye. Ev 100 sale burası Muş'tur. Kilame burası Muş'tur. 100 yıldır. Çıma ev 8 sale yeki kendini bilmez bir Türkiye bejin. Yeki kendini bilmez derket hayır efendim burası Huş'tur. Yo Arabistan çölünde Muş ile belgelenen bu kadar envanter var. TRT kalıbında 341 numarayla kayıtlı olan Muş. Nasıl olur da çıplak bir bitki bile yetişmeyen Huş'un tepesinde var ediliyor. Tabii naha xuteko meriv ser mijareki ser koniyeki meriv bu xaze ko illa beje evrasiye ev meriv daveje zaman edici. Mesela tavete Türkiye hayata işte Miçima gozani. Tego bira Türkiye ve her va tabii hejemin eve mesela me ya Muş'tur. Emel veder nokta denici. Belki her tişi birayku peke, kaydı hene, her vaha TRT saziye ka fermiye ko, tınav envanteri xodaji ciye xoji girtiye, gotiye burası Muş'tur. Mevina nokta dani. Ve meselede. Ca, evina binave Türkiye. Ke Muhammed ca iştapırsın. Kerem ki. Tabi tişi dengbejeki ve deri.
دناف دنگ بیجیه دا دناف ستران سرحده دا مثلا رسو هبه شاکرو هبه چوا بحثا وی حرمت کن وی درد کن یعنی به عشق و اوین به حسرت یعنی به شر و پفچون چه دناف ستران مدا بحثا موشه تکرنه؟ والله نها نسبه داش خواه ما خبردان لسرده دا جبانا وی لالا هانه دنگ بیجی موشه کلام چه نکرنه بله لسر چیای خاچی را شاتیه گوتنه لسر آواوی هاتیه گوتنه لسر زوزانه هاتیه گوتنه مثلا سر آواوی چی سر زوزانه چی گوتنه؟ لسر دشتا موشی هاتیه گوتنه از اینها شترا ببیش مثلا لسر وی لاله نه هاتیه گوتنه اگر نه دست پیکی دا که مسادت هبه بله از فرد کی جوی لاله تجی بخمه ناوی چیای موشی بد ما برد پی که خوشت بی عجبا تهینو چیکر؟ از ما اتهزه چیکر وای ساعت تاخر والله زي قلتي كيف خوش مكوت بيجي شموله از دلی مشی وتی ملوی لاله میذکر مل چای خاچی راش میذکر وی برفی میذکر مل حسین میذکر خازم دسری کلام خدا بندکی نقاره کی تجبراته ده دكا كرم كبيجي بیجم والله ازقلك مراقتم كاتش بلی دكا كرم بلی سرچ عامه من دلی مشی وتی تذكر راكي ميكروفون خوشي تذكر بي ميكروفون شي والله بی میکروفون ده خوش بزنیم هرچی انسان کل سروی تلویزیون نهال ما گهدار بن السلام عليكم ما بيجي قصه ويسترجع كرم السلام عليكم صديقي الشيخ والي ردنگ بيش سلام عليكم حكمتي ميزكرا سلام عليكم عادل مي مشيرة سلام عليكم محمد امين مي مشيرة وجبات امر محمد جان رادشينم حاج على الباقي الانقري سلام عليكم جير رادشينم سلام رزه مشتبه القصوري ميزنكل جمال واني ایک بنیاتی بیرام المقصورة ميزنكل پاری از هیجانی محوال حسین وانا کوی چیچه کی گلی نشانه مدان والله ابین داری کی میگرتیه دكا كرم ليلة ديني ربلي أزاد جمع مشا شودي شاي خاجرش بشاوت ما سبرا لهمبرا الله لا بمن زاد قل دشتدنا رب تمامي كل الكي كاسك زور لا تمام زرا من زاد كل ليش فراخ وضبرا من حسين افندي دقو محمد دنگ تكرم كالو فرد ورا لا بيز بالاق بند حسين اكر لا بيت خور دقي بجن رابي بجبلند معتبر دينا ورا دينا 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 وقت ديني ليلة ديني رب الليل جاي مشاشة ودي لما باري برفقة برفاورة من ما زادك لسر ريان ودربات لانو جيا جفر لجا خاجر قرت سورة من يدقو دليل عقيز قبر الرام صارك جدا ولا شجر يا ناقي احمد قرزي برجاني قال كرمك بقول هلا قرو دلال حيرات دوري مرة شمات ونزاني بيق لبيت خماس وبريمن لبيت سورة بقناني حماز مزن أمانة جلس ورحمل الركا دوري دينا وردينا مدينة 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 دينا مدينة مدينة ورا الليل ديني رب سبيا ملا بالا خبر داي روجا بعد دا شمه مشاد كشا لبت مالو دارو برا حيرام ربالا خبر داي جفركاني كوند ملم برا حرام المزاد جباري بانا جقا بعدن دام الهبدو قرتنا جخورا مجبش قراني روشو نسرا أريح سمرا قريقا باتي برصافات ما حجج مدكي أبق
لبه که بجز روا بجبل دارنگز بردینا من وردینا مدینا مدینا وردینا مدینا 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 دینی خیلی اوی ناری کی میگرد ندیاش بر خواه گود دنگ بیجی کلویجی گودارد برو قصورام میزه نکن نانا کستک القصرات میزه که ساعتا تا خوش به تا گل کی خوش کو تا آوت سرمن تا آوت سرموشه تا بحثا تا دور تا بحثا وقت بیشن سرمایا برفو باگرا موشه جی کر بله امی بحثا وانی کم بکن لید پیشی وان دا تماشاوان لیجا من میکروفون خود ریجی گل کر نگو موش نزانم گلو بچه ناو خود ناو دنگه بچه خود درکتیه پیش بکا گل چی گوتیه ام گوداری بکن تو را بسیم در صحبت خوب کن تو حتی ناقد چوی موشه موشه نه حالا نچما موشه واسه گاوا کو یک بجه موش چه تبیراته وقتا گویک به موش چه بیرامن موش yani dibin burası muştur yolu yokuştur başka da bir şey aklıma gelmez. Dengbeci tenebirome. Dengbeci tenebirome. Dengbeci burası zaf خوشه. موشه برفوز وستان و سرمات بیرامن والله Es neçim ama diyemem muşluya yani. Peki dema bece muş çıta yaklaşın. Valla bece muş dengbeci muş değil çüme muşe. Muş. Burası muştur. Yolu yokuştur. Başa spas. موشه تا به چوینا موشه حتی ور توی چومه ون ولا گلت اشتی مشه دشتی مشهورن زبش موشه. Deşta muşi. Ev meşhurin. Muş zebze mevi meşhure. Tüytene meşhure. Ha çoğu mi? Muşi jid bejin muş ovası svahiye xoşa. Şinatiye xoşa. Denk bejid muşi gele meşhurin valla. توش دنگویش بوده وقتی که مزگون هن پیش بی meşhur valla. موشه دشتاوی نشیره یواوی نشیره Ya dizan muş ovası meşhure. دشتاوی هیا و چمیوی خوشون خوارناوی زفوشا و هواوی زفوشا انشالله ilk fırsattan için ziyaret kın و وقت memleketi Mahmud Everi'ye خوشun انشالله en yakın zamanda mehne ruji muş bajareki zaf خوشا bajareki او ovaya vet bejin muş ovası maşallah bereketa insani ve حجمه وانات كن دل خوشن Yani muş çi xo meşhure çi xo ten. Az be panire ve hayvane ve havina xoşa. Hamiya ile hineka. Valla tişleme bisti dibe ozane ve denk bejevi na meşhurin. نوالا از نچوما موشه اما از حس کرم گل که خوشه موش حیوانی خو جمدیاندنا خو برفا خو مشهوره موش به حیوانچılığa خو مشهوره و برفای زحفه زستانی از چوبم موش زوزانی ته اقلیمه برفاوی ته اقلیمه حیوانچılık ته اقلیمه دنگبیجی موشه ته اقلیمه حیوانچılık ته اقلیمه برف ته اقلیمه موش ولاته کی خوشه انسانی دلال Ora muş öğte kutte biramen tedi ajaldali yani ya muşete biramen o riyave o strane ve vejim ev te biramen yani. پیشی دنگ بجیات ناخلمه وقت دنگ بجلا شو و دنگ بجوانی خوش و استرانه وانا که دبجه افدر موشا ریاوی کاشا اد چهوت عجبه افجبو چیه موش بسو چه خو مشهوره موش به دشتا خو مشهوره موش چه خو دشتا خو مشهوره سرانا خو حلبا خوی ملاز گرت مشهوره چوی موشه چوما موشه موشه مشهور زبش مشهوره کلمه مشهوره چیای مشهوره ریوی مشهوره موش زن خوشه
هوای حیوانی زبشی و کلامی و زم مشهورن. از نچم موشه لقمام گله مدوه بتم ببینم تاریخ قالسیو هیا مدوه بتم تاریخ قالسیو ببینم اوای ویجی مشهورن اوای ویجی خوشن زوزان ویجی خوشن پاسته دا خوش جیره شکر پنجاره به زعفه توتنا ویجی زعفه نهوت ویجی زعفن اوبا میشه زعف خوشه والله تجوری مملکتك باشه عردك راسته شکر پنجاری زعفه زبش تیده درد که و حیوان جلغی وان پر باشه ورا ظالم 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 ورا ظالم هاو برانو اسكوچر لو اوز بماله از آکن جمع لو بپرگاله لیلی قیزه درده بپر کل دل مگلک اجدار دو کل دنیا دنالک وزنا امان 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 المربني ورا ليلة محبة من يشخرق وزي مالات خديرة إلا ببرز دلالي كاد الأخوة درا يارب نوائل من أريه سيمرا ميج خرا المشاشوتي لسر غازو بيلانا لدشو زوزانا أميل سرابي شبكانيا اللو آبي صار أميدنا ما أقول صوصنو الرحانا دا اللو أوامي خارب أنا وائل من ورا ليلة قزة ميجي تشلوش يا زوزانا دا لبيت الرابع ميجي خورا خوار بن اگره کلی ببیت مال بابت کدو چما تنزانی سالو زمان دورتا مدا زودر باز بن دلیل قیز کی ولا دنیا کی باشو بردایه لا تی پیر بو هی واخلم اخلي وذي قلب دلو الظالم حيلا وسكوچرم وز به مالم اكني ما به فرقالي ددير سيق من رزيل داجر دو كل ابل شبا وزنا بكر لا كوز يقولوا صوص والرحانه أخلو الدبي رحمة وائل من أريو سامر زي فلك برفي ما ملك ورتكا مشعل قنتا أراجي وائل من لبي أزيرو الديوانا حسين بقير نشتمه خورتكي عجيب لبابي شعب وائل من أمان 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 وأنا أمان أمان لولا معصوم برا مالي مبارك رجزو زاني بيقول شرف ديني
بعبدال زم ما كوجم لو ضاد قريا وايل من حيرا فلقي بر بخوابته بعبدال لو سريت يا وايل من دلیل قیزه قابا مالی مزوزنا دا دگر بری خدا نخیمه بنی بریه از دمرت مزلم چه بگل اللي حضر يا وائل من ليلي قزي صالك دني قضا مالي وهاد جني زوزاني بنقولي شرف ديني بلكي يكي خدا خير ورا بيجا مريور رحمة لتبا لبيت مري جا حسرتا جورو رندا لو منظريا ما من امان ما وانا ما المرض خوش به ساعتها وقتها خوش تبینا گل کی خوش کرد ها دعوت سرمجی مالات آوا به این داری که به مرهیه اشتراز به از آن سربیاشی از هلبست چیت کم شبر خودی سا مره اوجی کنامه که خودی داه اری از بوران ها خبر دادم دلیمل جی کی دنی خباتی وی تابی لکه داره کاتش ما بیشه جی ایل سر چاندو هنری لسر گوتنی و لسر هلبستی و نه قبل کو ام بس کلام هاد کن هنکی انسان مهنه جوان وتری ام عاشق بیرکانه ام نه عاشق بیرکانه گاوا کو ام بیجن گلی سوسنه رحانه کچکی ام تینه دخنه حوالی هفدو جبونا هفدو اوینداریا مل سر گلو سوسن و چیچکانه لسر وان چلو چیانه تجديا زاروكا ترسيت انا هاو توساغو نه خودم کلام اوتیا سرتیا زاروكا ام بخوب خونه ها يعني حوالی حسین دفردا ادبیات کیمی کلامه دنگ بیجی هه گله کی دنگ بیجی ما جه ادبیات کلامه تشتکی کی ماسی دوان داد مینه براستی هنه کی انسانی مجیه گفت به کچکی چابه ترشه بجنا تهانه ایجاد خیده یا تو بعضا کچکیت کی کرو کچک اوینداریه ام جاجی کچکه گلجی کچکه زوزانجی کچکه جبونا چه یک گل و رحانه یک انسانه دنگ بیش کواناتینه مقابل هفدو اوینداری که جرا چید بد کاره نقارت وان هفدو قصوری میزنه نه استغفر ترسامه وجا مساج اشترا هاتبه تو مساج دیتی به اونا کتی ناوی دیت هر کود کاری جوی خط ایزدار که سنه الهی السلام یخوال پیره که به که مالباتا محمد دنگ بیش کوزات نویل مناخه زوجوارا سسترواتی تماشاوار نجا دوینا بردا مساج ویجیتن گله گلی و ازون جهر وها وجمال شاندی و مساج و هر و میکارندر جبر کو صحبتا مگر که خوشه داویه برنامه دا از وان مساج کو فوتوگراف کو شاندی جمارا از حمیا درخم بر او کسی کو بندا فوتوگراف خون از داویه برنامه مدا من زیک نیم ساعت 20 دقیقه نز مساج وجه از درخ بخم ام بحثا موشید کن بحثا چاندا موشه بحثا دنگ بجید کن بکا دنگ بجید دا چه بحثا موشیاتی کرنه چاندو هنرا بابو کالان دا هر وها دنگ بجی هیه چه آهاتی بحث کرنه بحثا ویکید که صحبتا خوشی لگل ویکید دوام دکن نویسکار منصور اکمکچی و هر وها محمد موشی دنگ بج محمد موشی هر دو الاستودیو من المالکا ما حاضر بونه هجه من طبی که محمد موشی جی اوی جی بحث کر قالا و عشق اوینیه کر یعنی کسی که کو هنر درحیوی ده هبه طبی به عشق چه نابه هنه کس مثلا عشق چاوراشکی دبن هنه کس عشق گلی دبن زوزانه دبن چیچکا دبن کلیلکا دبن هنه عشق وقت بیجن عشق کی الهی دبن طبی عشق درحیمه ده هیه گلی موشی حقیقتا خطی که معرف دشوه داره دنگ بیجیه داشی هم بیجن د سترانا دا ده هلبستان دا اویه که جی خو گرتیه یعنی دنگ بیجی دا نه ام به ترکی دی بیجن ده هفت bölge da
Doğu Anadolu bölgesinde, o Güneydoğu Anadolu bölgesinde kilamdar, o dengbeji, o aşıklık geleneği zaf zedene. Divan hadu bölgeden zedene. Eci dizanım, eci sanatçıyım Kültür Bakanlığı mı? Sanatçı Kültür Bakanlığı mı? Dinava Türkiye'de edebiyatçıyım, yazarım, şairim. Şairi Türk'a mı? Şairi Kürt'a mı? Şairi Arap'a mı? Şairi insana mı? Dil insan ayrım nake. Şairi herkesi mi? Jiboy vi avay et bejim dilime her dem serhoşi dibe jiboy insanan. Jiboy insanan serhoşi dibe o dengbeji muşi velat serhade. Nava Türkiye'de en ziyade dengbej lur he. Çima? 120 dengbej, navi 120 dengbej de nava civari muşida min nvisand. Kiki Mansur, elfin merak tıkım. Çima havkaz dengbejin mehene? Yani eşa mezede, mezav eş kişan diye. Eşa mezav dert kişan diye. Beli. Yani ve hereme zav dert kişan diye. Yani zav de nav hoşi, baktavari de. Çima ev mesele? Jiboy vi avay tariha evveli da, tariha beri da jihatan ha dengbeji me serhildani insanane derdi insanan, derdi kederi insanan haberdani insanan ev dibejin dixine helbesti o dixine kelam o dibejin nej boy xwe dibejin ji boy insanê xwe dibejin ji avayê heta niha heta îro aman îro qismê dengbêjî nema qismê êku muzîk çêdikin êku kelam dibêjin kêm bûne kes li wan nabe xweyî et xazim yani dilê min dixwaze li wan li senetkarê me li şairê me helbestî me bibne xweyî. Tabii mesela TRT Kurdî bername mesela bernamaya dengbêj heye her hefteyê rojê wek bêje hefteyê 3 saat em kilamên dengbêjê ji ber ku ev ê çanda me wenda nebe em jî hewl didin. Tabii mesela barê serpişta te her wa barekî mezin e tabii barê serpişta dengbêjê Mehmedê Mûşî jî gelekî heye. Mesela Kekê Mansur bas kir got di stranan da di dengbêjiyê me da êş hene, keder heye, derd û kil heye, evîn heye. Mesela te bi xwe stranên yên wek bêjin derd û kulê te nivisandiye bi xwe tu dibêjî? Belê. Te ji bavê xwe mesela te girtiye hene? Min ji bavê xwe jî girtiye hene. Mesela bibêjin min ji dengbêjê başqa jî girtiye hene. Mesela kîjan dengbêj hene êko li mûşê bi nav û dengin ku behsa çanda wê derê dikin? Dengbêjê me ê mûşê ku bi nav û deng evanê ku dilûvaniya xwe kirine çûne rehma Xwedê. Mesela yek jon Resul. Dengbêjê nava wan da berê Reso Abdalê Zeynîkê di tarixa dinyayê de yek e. Abdalê piştê wî Reso ferzê. Piştê wî ferzê, piştê wî Reso. Na. Abdalê Zeynê di 1800 de hatiye dünyayê. Da 1913 da çi rehma Xwedê. Reso da 1902 da hatiye rehma Xwedê. Sidîqê Resûla heye. Sidîqê Resûla da 1808 da hatiye dünyayê. Ji teva mestre. Edoyê şimo heye ji gişka mestre. Dengbêjê me ku li ser qaseta, li ser banda ku dengê wana tune mesela wekî Ehmê Koşkê em bêjin wekî edoyê şimo em bêjin dengbêjê me wisa diha kevin dar hebûn li Arincîkê hebû mesela em bibêjin dengbêjê me kevin mala Cewor jî radigotin em wana di gundemê de tune dengbêjê me kevin wekî Siloyê Gulê em wekî Sîno em wana dengbêjê me kevin em wana di qaseta da tune niha ez gelekî dengbêjiya min ê ku li ser çanda ku enha jî dibêjim ez gelekî li ser dengbêjê kevin dibêjim Xwedê rehma xwe lê bike wekî Nesoyê dengbêj li hêla aliyê Agirê ye Agiriyê ye wekî Hadî dengbêj li hêla aliyê Mûşî ye li aliyê Diyarbekirê ye kesî dengbêjê Hadî seh nekiriye ama dengbêjê ku ji Hadî seh kirine ew dibêjin em jî ji wan hildidin dibêjin. Tabii niha mesela dengbêjê me ji ber ku wek bêjin çandek heye lê te dî berê belkî emrê te gîşte wan sala ya rast ne gîştim wan sala te dî dengbêjiyê da 1954 me di 54 te dî berê dawetê me çêdibûn dawet hebûn belê dîwan hebûn
وقت بيجن دفو زورنا كم بون فقيري جي هبو تاني حتى كو دنگ بيج نهات ندعوت چه ندبون لموشامه تجيشتي وان صاله مثلا بله از خوی چمه دنگ بيج الله خوی چمه دعوتا برای میچیه باوی میچیه چونه دعوت دیامش دنگ بيج ما شاء الله اصلا دیام دنگ بيج بو تج مالباتا دنگ بيج مالباتا دنگ بيج دیامن حتانه دیامن شاعر دنگ بيج که الهلا عالیه پاتنوسی ہے دیامن شاعری او کیو بیه yani şagird yiwi biye. Bele. Navi win nahana biramran. Diyamın şagird yiwi biye. İjari sev şan vermez. İjan ha dengbeje meyro. Leser rasxoder rahma xalib ke rasu. Hüseyino, Şakro, Zahir, Siddiq Şeyh Aliya, Siddiq Rasula dengbeje me dehila muşida benavu deng even. Bele. Evi dawiye. Evi dawi ku hatne. Dengbeje men had hila muşida maya. Adil حسن ميليزي ام بيجن ديسا صديق الشيخ وليا فكرات محمد امين دنگ بيجن مي كويرو دغنده ميدا هنا ديسا يعني ام بيجن ديسا موش حدبه فيلا بليسيه مثلا موش دوی هلی دل پیشه دیسا مثلا يعني ببینن باسکین کانیا دنگ بيجا هر وها کو مگو آن عشق که آن هوا که آن عشق که آن اوینه که آن چند که باو کالان هه کو هر وها و چند دوام دکه خودی کم هر بدوام جی بکه تشک گفتم نه هر دنگ بیشه کی ما هوا کیوی هیه طرز هر دنگ بیشه می طرز کیوی هیه هر دنگ بیشه کی اویناوی هیه آنها مثلا بیشن اوینا خوش ترسات تگوته ای اری دنگ بیشه ما یکون هم لسر جیانت کن بعض وانت کن اوکی وانت کن بله مثلا بیشن راسو گلکی کلام گوتیه دقاسات هذا تنه كود باندات تنه دنگ بیش نزانی چیه چند کلام رسول البام هنه قد دنگ بیش نگوتیه نسعی کریه مثلا کلام صدیق رسول البام هنه دنگ بیش صحنه کریه ایکو توان نبیجه اوجی صحنه کریه کلام سلوی گلی البام هنه دنگ بیش صحنه کریه از اینها کلامی که لسر شرعی اوریس ببیجم دنگ بیش صحنه کریه بله هجام تو کلامه خو حاضر که امی صحبته خو دوام بکن اما اصلا موشید که معلومه ما قواعدني من فترة كان السر إكراني تو فترة ده مج كسر إن كوش در ويا موشة ما قوم موشة كشوا بليف كرنا شوا بناف كرنا جاب جر من ميكروفون درجة هم ولاتين هم شريين موشة يعني جنابن ده موشة من ميكروفون درجة وانكر بيكون شو قلت در باره موشة ده پیشی به دشتا خو باشه به چیای خو کرده که به تریه رضا به کلیل که دشتا مشهوره تیزانینه به تاریخ خو کد دروکاوی درباسی به 1000 سال میوانداری مدنیت کریه ولات سلطان آلپاسان ولات شیخ محمد مغربی ولات مل رسول سبکی ولات مل حسن بانوکی و به مدرسه خو به علم عرفان خو نافدار موش رو قاصد نوا دشتاوی دا ده جمع مزن یک جمع مراد یک جمع رش کوام دویجن د نوا دشتی دا درباسته و موش به بهارا خو هشینایی به پاییزا خو زرایی به زمستان خو سپیتایا برفی نافداره به قایق مرکزی خو نافداره به شهر براکتیا خو نافداره ولاتی موشه سرحد ملات کی نافداری خوشه جمیوی آواوی برفاوی کبابیوی تریوی هر چیزی نافداره رشتا موشه تاریخ موشه جی تاریخی جامی وان ondan sonra hamam وان kilise وان وکیدن ova موشه meşhuru قلعه meşhuru başka vekidin daha nehir موشه در باست او نهرانه meşhurun Allah موشه نوداره ناوی موشه نوداره آواد دشتا موشه نوداره İnsani müşteri başı zahmet navdare. Serbay meşhure, ovay meşhure, lali meşhure.
تشتی موشی ان نافدار گولکا موشی نافداره جاغا موشی نافداره ریویز موشی نافداره ریویز موشی جی دویژن علاجه یعنی برفا موشی نافداره سرما موشی های نافداره سرما موشی دا مجی موشی جه اجا مجی موشی وقت روتینه دم هرانا و او موشی خراب که تشتی موشی ان نافدار مجه اساس ناوی موشی دویژن عول دا مج بیه موش مجو بیه موش او مالا موشی خراکیه پر نافداره هاوینی اقلیما دیاربکر دستینه موش زمستان اقلیما ازرمی قرسی دستینه موش بسری خو اقلیما کیوتی نه موش پر نافداره یعنی اقلیمسیز نافداره انسان خو مری خو پری گلک ضعف رندن وکی دی لاله خو مشهوره دنا علامه قدر مشهوره وکی دی حرمتا انسان ودری پری خوشه پری باشه دستان از موشه دامه گلک موش پر حس کرد دشتا موشه تریه موشه لاله موشه مشهوره Kitêba ku Mûş Halk Kültürü bi hevkariya nivîskar Mansûr Ekmekçî û Müdüriyeta Çand û Turizma Mûşê ve hatiye amadekirin, Walîtiya Mûşê û Müdüriyet Çand û Turizma Mûşê çap kiriye. Ev pirtûk ji 405 rûperan pêktê li ser çand û kultura Mûşê ya 1000 salî sekiniye. Berhem, piştî xebatên 2 salan bi piştgiriya gerek sazî û welatiyan ve hatiye amadekirin. Di navroka vê kitêbê de Tarixa bajêr, erdnîgarî, çanda gelerî, kevneşopî, baweriyên gel, xwarinên heremî, lîstikên gelerî û dîlan û dawetên wan hene. Kitêba ku li ser edebiyata gelerî jî sekiniye, derbarê Mûşê da çavkaniyeke berfira he. Neja pirtûka ku çanda gel ya Mûşê her wiha Mansûr Ekmekçî me wê jî temaşe kir, me wê jî godarî kir. Tabii xebata xizmetek ji bu Mûşê gelek hatiye kirinê em behsa Mûşê dikin, behsa çanda wê dikin, behsa çanda devkiya dengbêjiyê jî dikin. Dengbêjiyê de bêka çok behsa herêmê kirine, behsa Mûşê kirine, behsa wan dikin. Divê navber de gelek mesajê wê jî hatine, di nava bernamê de ez ê mesajê wê jî her wiha ez ê fotoğrafê sûretê wê jî ez ê derxim beraq nekin. Kêkê Mansûr ez em hatin heta qonaxekî yani me behsa وقت بجن چاندا دنگ بجیه دا هر وقت بحثا دعوت اجی کر. بله. امانک و مسئله بچک برفراه بکن نزانم. یعنی دنگ بج برای دچون دعوتا به دعوتا دا سترانات گوتن شاهیا دا هر وها لی نتنه دی شاهیا دشینا دا جی دنگ بجن. یعنی مثلا ام بجن تعزیان دا مثلا نوسا شکیوسا جی هیا چاندا مدا. یعنی دنگ بجی هم شین هیا هم شاهیا دا تگوتن. بله. تشک وقت نکی کلمه تفشکر بری نه ایرو گله کی مدنگبیشیا خوی لسر درد و کلو تهجا بسا درد و خزبا دنیای کر بیرکا گاوا کو جنازه چی بونه گوتنو لوجه گوتنه مدنگبیشیا گله کی لسر وان گوتنه بیرکا کل سر جنازه خوشین کرنه مثلا لسر وانا هاتیه گوتنه وروجه هواله کی تلفن میکرد کوری قضا کردیم لسر چی کردیم تابی کی زوره yani لسروی درد کلی مگله کن دنگ بیچی زعم جوی جیتی tabii dedi mesela çanda Türkiye'de şey ağıt he ağıt nasıl hat eser zamanı min ağıt bejin kelam de bejin tüm yani tüm müzik an de bejin deng bej de bejin be sazı xwe de bejin ne mesela te Portugal xoda te هنك çavkaniye yani em bejin qaynaqa mesela te jideng beja ji taxsiyana beli mübana haber da mesela te bana haber da bahsa çitkin bahsa çitkin ko bitaybeti derbare Mûşê da tamamı wî ji me gotin berên ha 5 salan evî 4 sal mevî sevî xebitî
برینها به 5 سالان گلیوی جمره گوتن برینها 20 سالان 30 سالان دنگ قیمت دنگ بیجان ضعف بو نها تنه نها خلاص بو کس لمه نارینه کس لمه گوهور نبینه یعنی تنگاسی ضعف اجمره حسا گوتن اجیج دبیجم نها چما تنگاسی هی دوی زمانه دا نه جبر دنگ بیجا جبر تم ترکیان تم کلامان تم موزیکان تم سندکاران همو کتنه ور بره عینه هبو جیبا مدانه اوسا عینه کتیه ور بره لامبه هبو لامبه کتیه ور رادیو کتیه ور تلویزیون کتیه ور خبردان کتیه ور اینترنت کتیه ور ری کتیه ور هر تشبوی اف تلفن جبر وی آوی سنت دنگبیجی و سنت کلامدار لبر چاوی گنجی وی زمانه نمایه دولت مجی گهداری ما دنگ بیجان سندکاران نابه گهدار ما نابه لازم امتخازن که دولت ما بیجن یک محمد دنگ بیج صدق هیه یه دو ماموستای ما منصور اکمکچی هیه 100 حب کتاب نویساندیه 100 حب کتاب دوی زمانی ده کیت کار بنویسه و بدلی خواه مثلا كيكي منصور تبعصا تقول مثلا دولة الخدي اللي دنگ بيجا درنا كبه طبي مثلا رولا دولة مهمة تفردا بله ليه تدي دنگ بيج حكى تدي بري دشون دعوتا يعني آبوريا خو يعني اكونوميا خو جوه چاند دگرتن دي مثلا نها كونسرك چه و دنگ بيجك وره ودر پر كيمه يعني اف كيمه اللي طبي تبعصا انترنت تبعصا تكنولوژي تلفونش دكه افجي اتكيك تسيرك هي حلبت بله ايكونومي حلبت لدركي هي افجي تمام دولة مثلا خودي دركتنا و تمام برج مثلا دولة زيادة سروي مثلا ديسا وقت بيجن وكان هابو ليه الفانا قش مرف دينا جم هبدو يا قش صورنا ما بسكري كام جتنا قد اوكي ما جتنا يعني غير كان مرف جي وقت شخصيته كسائر دوي مرف چاندا خودي در نكبه يعني گنجي منها جبكو جبابو كالا مثلا دنگ بيج محمد كو باوي وي نكرنا لبردستي وي هي نبونا ايرونها مثلا كارو بگوتنا يعني اصلا وقت بيجي گلنك كفينا نفس دوام دكه بله دوام دكه فقط تشتكي مي كيماسي هي كيماسي ما پیشش دولت امتي بيشتاجي انسان متي يك كيماسي ما چيه دبيجن هم دولت ما هم انسان ما دبيجه ما شاء الله اف كتاب معزن كي چيكريه كتاب قيمتها في هي دبيجين ما شاء الله اف كتابي افي معرفه معزن tam 5 سالانده emek da çekiriye و پرنه خواست جمعه اوی چکریه اوی ماموسته چکریه ماشالله جوی کتابی را کسا نبیجه ماشالله کتابی که اوی نویساندیه امری خواهش بوی وان کتابان دایه ماشالله جوی ماموسته را ماشالله جوی شاعری ما هلبستی ما منصور اکمکچی را ماشالله جیرا ام لی برینن ام لی گهداری بکن ام که ماسیاوی چی هیه ام چیکن tabii ki Mansur Bey malume gelek kes hene Portugal denevsinin xabat dikin henek jwan hene mesela dve dünyayı da kadro kıymetan heye mesela henek ji koç berdibin pişte ku emmim kıymete medve mesela gotune kez venacan adını bernamede edbijim hayra giya havşa mebtale mesela am دست بنویسکار خو پرتوکی خو هلبستوان شاعر خو دنگبیج خو یا جنبیجن استرامبیج خو ناگر امچنی اروپا مثلا ام دگرن امچ هایدا وینا نفساندی امچن نفساندی يعني برشعبه ما هي قوية جيا حوشية تعال مسألة هي تشيك بوتنا كيك معنا دنا بابي كتابة مشي دا 12 13 روبيا لي مجي هنا بله يرو ازهيل سر خو ما جيان دكم سبي از بمرم اف چاندا مجد قدا خلاص دبه çünkü zarukete duten hatın. Zaruke meldru mene hatın yek ji iro mesela bebejim dengbeje ki kuji çandu hınara xwazana iro etkarım senaryo bidmen visandın etkarım reze film abedme çekirne kilame qadimiye kemen bame hene kes yu alikariye mena ke der haqa mego devleti tu kultura meda de weda dest navejneme iro ev gence me teze ku nur radibin
اوانا چتی دوی وانا ود بیجن ابي ريش کا ماجي وندا دکن ماجي دخواست کی کو دست باوی تنامه لسر چیروکا سیابند و خجی لسر چیروکا مموزینو لسر چیروکا مثلا ام بیجن گلکی نای عقل منها کوان البعض دنگ بیجا بگرن ام دکارن حتی رئیس فیلما چی بکن ام دکارن سروالات خوا چی بکن ایجاری ام دوردا و شرطینه طبی مثلا في برنامجي في برنامجي في خباتي في خدمتا في مسالجي ديك هروها از گلک سپاس کم جبون هاتن بشتاری برنامه بون که بحثا هم دنگ بجی کر بحثا چانده کر بحثا کرن شوپی کر ایلو نویسکار منصور اکمکچی استودیوم بود سرچاوا سرسراراتی هر واحد دنگ بج محمد موشی يعني بج محمد ساردا ایلو استودیوم بود امیش دنگ تخاطر بخوازم تیکی حاضر بکه بله از خاطر خوب خواست بجا دور داویه تبجی تماشاوان اجا هاتن داویه برنامه خو صبح ده همان ساعته دا ديسا ملقال هردو بن مجارة كما قالك الرنجين هي حتى الصبح بين الدخير خوشي دا برا هرتشي الجورد اللي وبا كيف محمد كلام كيف ميداناته قوتناته اجي سلام ورزق وجوا وجباطه ورد بيج حجي سر تلفزيون المه قدار بسر ثلاثه كرديه سلام مش كيش كارا اجي ديسا سر مشي كلامك ببيجم اما كلام امرا بقديم أرسلوا برأزنا البرم بأهر إلي لنا الوما دلال محمد تراب زيطابي تيروقا تبي بما تراب بنهر زيقلو صوص رحانا لتبي الرحمة أزابلك برفيح اليوم لبال ديش نمام أزمام الكرد قاموش القطاراتي حيراهون أقرأ برصامد قنازاقي زكي إلا بأترها بنير بأجز رابا بأجبل انضاع عجيتهم حرارها بأزي دوزا شالك سواري عجيتي أفضل زنبابي شما نبي ولا ولا تأمنين ربرا رابع زب كل بدرد بخم ببرينا بكدر أزاد مرقم ولا تجرينا لا صبر ربنا من بشعبادي يودال هلا محبايا القياس كوير من ما زاد ورد كمال شدي قولا نازك بحروان المخلاص كير حيران من يشل صار مال بابي خبريش يا شرا حمودي ترى بن رمن السلف سوارا بعفضال جاب ناس كير